أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله دالي ما ننسخ سمين فرتي ولو سمين بورتي من آية إمورد آية من بورتي رمونيا ورمكونين أو ننسيها ما من يجنتني ما آية أون naati men adday bi khairin ko ɓuri moƴƴude min ha e on aya firtaɗo aw misliha ma yeru sifa aya firtaɗo. Alam ta'lam anda wana hida andi anna allaha allah ala kulli shay'in e dow kala hunde gadirun ko wawɗo. Alam ta'lam anda wana hida andi anna allaha allah lahu ko kanko herani mulku samawati laamu kammuli wal arde leydi. wa ma lakum alana min dunillahi ko wori Allah min waliyin giɗo wala nasiri wana ballo. Am turiduna ka on faala an tas'alunde landoron rasulakum nelaɗo mon Muhammad kama su'ila Musa wana annabi Musa landorano min qablu ko hadi. Jifuɓe ɓe wiwno annabi Musa e jangiɗum hanki arina allaha jahara hollu men Allah e kene ngos men yamo ko ɗum Allah daali wa man yatabaddalil kufra wonɗo wo wattitirɗo keferu bil imani e dow gonɗinal faqad dalla gondi haray o tigi majji sawa as-sabil lawol pewal. Wadda yelike kasirun ko ɗuuɗi min ahlil kitabi immorde ka yimɓe defte law yaruddunakum haraɓe ruttayno on min ba'di imanikum ɓawo gonɗinal mongal kuffara wonton heferaɓe. Ɗum non hasadan ko gañanandi min indi anfusihim immorde wonkiji maɓɓe min ba'di ma tabayyana lahum ɓawo ɓanganiɓe alhaqqu gongaw. Ɗum non pet faafu onon yaafe wasfahu ɗurne hatta yati allahu ha allahu on adda bi amrihi yamari e makko. Inna allaha allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko wawɗo. Wa aqimu salata ñinne julde wa atu zakata itton zakka wa ma tuqaddimu kala ko ardinanɗon li anfusikum ko e mon min khairin immorde e moƴƴere tajiduhu on tawoyay ɗum no marani on indallahi ka Allah. Inna allaha allah bima ta'maluna ko golloton kon bashiru ko sutiɗo. Wa qalu ɓe wi lan yadkhula aljannata natata aljanna illa man kana shiwana on latiɗo hudan zif aw nasara ma chrétien. Wona hakkunde julɓe ɓe woɓɓe jooɗi wigo natata aljanna sina menen salafiyanko ma menen wahabiya ma menen kari e karen kamɓe andi ton en andi jaka ɗum wona e ngal fuɗɗi jaka woodi wuufunoɓe ko kamɓe natata aljanna. Tilka ngol konngol wi'ugol ko menen natata aljanna amaniyuhum ko yalaji maɓɓe tu. Qul ma kamɓe haatu adde burhanakum dalil mon e koko wonɗon haalude in kuntum sollatiga sadiqina ko gonguɓe wonde makko onon tu natata aljanna. Onon juif e chrétien adde dalil mon. Onon wiitiɓe salafiya mofteren feccoto 73 fois ko onon tundaɗoyta adde atu burhan adde dalil mon on ko onon tunatoyta aljanna. En hakkunde julɓe ɓen addane men on dalil men yiya. Allah daali bala o naatay aljanna ko wona juif e chrétien e ko wona salafiya man wonɗo wo wonɗo debbo wo gorko wo sukawo mawɗo wo aslama jebbilɗo wajhahu yeeso makko ngon lillahi o wonani Allah wa huwa hara kanko muhsinun ko wotinɗinɗo falahu no wodani mo ajruhu baraji makko din inda rabbihi kala akhara joma makko wala khawfun alayhim kulol wo ala ko heɓoyta ɓe ɗon
wala hum wana kambe yahzanuna woni ko suninoyte sunne. Wa qalat al yahudu zifu bebe wi laysat an nasara la taki chrétien bebe ngala sayi nge hore dina o. Wa qalat an nasara chrétien bebe wi laysat al yahudu la taki zifu bebe ngala sayi nge hore dina o. Wa hum be fawnon yatluna al kitaba ibe jangude tawreta e foko deftere wotere be jogi. Wona hande salafiyan ko yimoto sufiya ko heferbe shiya ko yimbe yite kuffar be fo mabbe be ala deftere go sona alquran. oyi wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay wa hum yatluna al kitab. ko honto julbe ben kere no yaltido julbe ben no e nder o aya julbe ben no heewi tef e nder o aya. Allah dalika zalika ko wonani qala allazina wi'ri ben la ya'lamuna bi anda misla qawlihim sifa kongudi mabbe. Fallahu alla yahkumu nyawa bainahum hakkude mabbe yawmal qiyamati nyande darngal bima kanu konko be lati fihi emudum yakhtalifuna be lutondira. Wa man aslamu ala fotudo tonyude si tawi tonyo wono wodi mimman ko foti on mana ahadudo masajid Allah julirdaji Allah din an yuzkarande jantete fiha ka julirde ton ismuhu inde Allah. Wa sa'a o yara ma o yari fi gharabiha fi yirbingo julirde den ulaika be sifabe dido sifaji ma kana lahum hananabe an yadkhuluha nde be natata ka julirde illa khaifina shona harahibe huli ripostu julbe be. Lahum no wodani be fi dunya kadna do khizyun koyeran walahum no wodani be fil akhirati kal akhira azabul lette azimu mawnude. Walillahi ko Allah herani al mashriqu funnange wal maghribu hirnange fa aina ma tuwallu nokku kala ko fewtin non gece monde nge julde fa samma ko do wajhullahi woni qibla Allah. Inna Allah Allah wasi'un ko yajido bural alimun andudo. Walillahi ko Allah herani al mashriqu funnange kanyum ko Makka wal maghribu hirnange kanyum ko Baitul Maqdis fa aina ma tuwallu nokku kala ko fewtin don gece monde nge julugol fa samma ko do wajhullah woni qibla Allah. Inna Allah Allah wasi'un ko yajido bural alimun andudo. Awa mahintun yeso ittay kumpa joni ko min fewti wo yeso ittay kumpa. Wa qalu be wi ittakaza Allahu alla jogitike waladan biddo subhanahu sena yewodani Allah e jogitagol biddo. Bal accu lahu ko Allah yeyi kanko jeyi maadin taguli fi samawati wondi ka kamuli wal ardi ka leydi kullun kala ko woni ka leydi e ka kammo qanitina lahu ko doftido wonani Allah. Badiu samawati ko Allah fuddi tagugol kammuli din wal ardi leydi ndi. Fa iza qada si Allah nyawi si Allah falama amran fiyake hune fa inna ma yaqulu lahu andu ko wi'anta hune den kun koyonde lato fayakunu harande latike. Wa qala allazina la ya'lamuna bi anda kanyum ko heferabe makaben laula yukallimuna Allah wa adi Allah halana men an Muhammadu kanelado aw ta'atina ma addana min ayatun ko wete kon kawake kazalika ko nani qala allazina wirbe min qablihim murde ko adibe misla qawlihim sifa kongodi mabbe tasabahat hino nanda qulubuhum berde mabbe de ad bayyana al ayati gondi men bangini de do ayeje li qawmi wonande yimbe yuqinuna ben yanane. Inna no menen Allah teddude mango amen e zati amen arsalnaka men nelirima ya Muhammad bil haqqi gonga bashiran ka weltiniraydo gonnimbe ben natal aljanna wa naziran ka hulbiniraydo yeddube ben natal yite wala tusalu alandite take non an ashabil jahim fi yimbe yite ben. Allah dali walan tarda an ka yidatama an odo juldo gongajo on non na julbe fene yambe ndey
wona koye Saudi woy hande le roi saoudite la wona sifa ɓe wonde wolde ko julɓe ɓen tigi tigi le Hamas rijalun min rijalillah walan tarda an ka yiɗatama an o julɗo hande no sino wodi julɓe ko le Hamas e les Iraniens ko heddi kon ko ɓuri kon ko ñooge Allah wi yiɗatama weletakema alyahudu ɓe ɗo zifu ɓe walan nasara wana ɓe ɗo chrétien ɓe hatta tattabi'a ha jokka millatahum dina maɓɓe kam ulma kamɓe inna hudallah andu peewal Allah ngal ko ɗum woni oɗo islamu huwal huda ko ɗum peti woni peewal ko ɗum kadi woni gonga wala in ittaba'ata wallahi hay annelaɗo jokkuɗa ahwa'ahum beleɗe ɓe yimɓe majjuɓe ba'da allazi ɓawo nde alqur'anare ja'aka arndema min al ilmi immorde gandal wahayu malaka haray alanama min allahi immorde allahu on min waliyin giɗo wala nasiri wona ballo allazina ɓen ataynahumul kitaba ɓe min okki alqur'an yatlunahu hiɓe jangira alqur'ana haqqa tilawatino nde hani jangirde ulaika ɓeɗo de yu'minuna bihi ɓe gondini alqur'an aman yakfur bihi wonɓe wo yedduɓe alqur'an kala yedduɗo wa ulaika ɓen non humul khasirun ko ɓeɗo woni hayruɓe ɓen ko ɓe woni perduɓe yo Allah dandu en tawde maɓɓe ya bani israila kono yo geɗal ɓe annabi yaquba uzukuru andite ni'matiya nemaji an allati ɗin an amtuɗini min mi alaykum e hoore mo wa annino min faddaltukum mi ɓurni on alal alamin e dow jamanu windere moɗo wattagu hule wattagu rente yawman nyallal ngal no aroya la tajizi nafata duncata nafsu wonki an nafsi ngayo wonki shay'an hay hunde wala yuqbalu jabantake minha e wonki wo wonki adlun sottari jaɓe ɗum ɗo mi hetto wala tanfawha nafata wonki wo wonki shafa'atun tefore wala hum wona kamɓe yunsaruna woni ko wallete goto hattana tefangol goɗɗo ñanda ko Allah mari droit suɓugol tefowo suɓo tefanteɗo kanko tan Allah dali wa izibtala ibrahima anditinde jarri borno annabi ibrahima rabbuhu jooma makko bi kalimatin kuuɗe fatammahunna o timminide kanko annabi ibrahim qala Allah dali innino min jailuka mi waɗete an ibrahima linnasi wonande yimɓe ɓen fop imama ñentinteɗo wona julɓe ɓen tun na sifɓe ɓen wona chrétien ko dendangal yimɓe ɓen ñaɗa e ɓe ñentinama an annabi ibrahim kala annabi ibrahima maki mi weltoriyo Allah kono noon si tawi ko min tun heɓi aray ano fandi dey ko ɗum woni moƴƴugol e laaɓugol reedu annabi ibrahima wi wa min zurriyati Allah awa ko heewi e geɗal ɓe amen kadi waɗanan almamiɓe ñentinteɓe kala Allah daali la yanalu heɓata dey ahadi andin azzalimina toñoɓe ɓe e jaka funtay e geɗal ɓe annabi ibrahima yimɓe toñoɓe yimɓe geddi Allahu akbar Allah daali waysi jaalnal bayta anditinde me waɗno ndu suudu kaaba masabata ruttordu linnasi wonande yimɓe ɓen ka dogata yaha waɗa hajju wa amnan e hoolare min daali wattakhisu jogite min maqami ibrahima nokku darorde annabi ibrahima nden musallan nokku ka juulete wahidna min ahodi ila ibrahima faade annabi ibrahim wa ismaila e annabi ismail anko woni tahira laɓɓine baytiya suudu andun immorde sanamu li taifina wonande wangotoɓe wal akifina e ufinotoɓe wal rukka e sujudi e ruƴƴoɓe juula wayso kala ibrahima anditina annabi ibrahima makuno o maki rabbi ya jooma iji al waɗu hada baladan ndiɗo leydi makka aminan holnindi wona leydi saudindi ndeyi wona jaziratul arabe on fof deyi allahumma ij'al hadha al balada makka e duwani makka nelaɗo kadi duwani madina
e maake rabbi jooma ijal waɗo hada baladan ndi leydi makka aminan leydi holnindi warzuk arsiku ahlahu yimɓe makka ɓe mina samarati qala allah daali wa man kafara on yedduɗo men kadi fa umatti uhu mi dakmitaymo qalilan seeɗa fodde ko wuuri kon ka aduna ɗo allah no yiɗi fow o waɗanay fow o okkoray fow annabi ibrahima duwani kelɗuɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe gonɗinɓe ɓe allah daali wa man kafara yedduɗo on kadi men fa umattihu mi dakmitaymo qalilan seeɗa summa tarruhu reftiminadoyamo ila adabi nnari faade lette yiite wa bisa boni almasiru ruttorde ɓaawo ko yiite mi annda si ɗon nandelan ko laaɓi allah daali way jarfo ibrahima anditinde annabi ibrahima ɓantayno alqawaida ɗe doste min albayti e ndu suudu kaaba wa ismaila e annabi ismail hewndo ɓe mahayno suudu ndun ɓe maaki rabbana kayyo jooma amen taqabbal minna jaɓan men ko men mahata ko innaka an allah anta samiu ka woni nanowo du'a al alimu anduɗo ko du'otoɗo on faandi rabbana kayyo jooma amen annabi ibrahima e geɗal mum o woni du'a e wi waji alna waɗumen menen muslimayni laka julɓe ɗiɗo jebbiliɓe wonanma anda wiide ka zifu anda wiide ka chrétien anda wiide ka suufi ka salafi ka wahabi ka tijjani ka kadiri ka ɗuma ƴetti piiji fawi hoore mum ndaade annabi ibrahima kañum konno duwaɗe rabbana kayyo jooma amen waj'alna waɗumen muslimayni laka julɓe ɗiɗo jebbiliɓe wonanma wa min zurriyatina e zurriya amen on kadi waɗuɓe ummatan muslima waɗuɓe communauté julɓe jaka an du'a annabi ibrahima on hewtalima sida ƴetti hoore maɗa femba inɗe jaka an a natali ɗo a ciwonugo julɗo few an nono an a feƴƴinande on degré ɗon joni ko be ƴetta titre wigo rondoɗa annabi ibrahima kañum ko du'i dey wa min zurriyati e geɗal ɓe yamɓen ummatan waɗuɓe communauté jama muslimatan laka julɓe jebbiliɓe wonanma wa arina hollumen ko ɗum woni andin men manasikana dewe hajju amen wa tubu alayna jaɓan men tuubu wiye innaka an allah anta tawabu ka woni jaɓowo tuubu wiye arrahimu yurmeteɗo rabbana kayyo jooma amen wabas nelu fihin e ɓe yimɓe makka rasulan nelaɗo minhum jeyaɗo e maɓɓe kadi yatlumo no janga alayhin e tawende maɓɓe ayatika ayeje maɗen wa yuallimuhumul kitaba o andina ɓe alqur'an ma o andina ɓe defte nelaɓe ɓen wal hikmata e ñawoje dina kan wa yuzakkihim mono laɓɓina ɓe sirku e tundele junubaji innaka an allah antal azizu ko woni foluɗo mo foletake ko woni tedduɗo alhakimu ñeñuɗo yeedu annabi ibrahima o jaabi nelaɗo nela e maɓɓe yimɓe makka ɓen ko ɗum allah daali wa man yarhabu ala rerɗowo ala añowo an millati ibrahima gayo diina annabi ibrahima ka o wonnoyo mum kan illa man safiya nafsah si wona on ɗaytindo hoore mum wa man yarghab ala rerɗowo ala yiɗowo goɗɗum goo ko woori millati ibrahima illa man safiya nafsa si wona on ɗaytindo hoore mum wala kadi safaynahu gondi men suɓike annabi ibrahima fi duniya ka aduna ɗo menen allah min suɓike annabi ibrahim ka aduna ɗo wa innahu no annabi ibrahim fil akhirati kal akhara annabi ibrahima de min as-salihin la min as-salihin ko moƴƴuɗo jaaɗo e moƴƴuɓe annabi ibrahim isigara lawtuma nde wiyannowo rabbuhu jooma makko aslim jebbilo qala o maaki aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamin jeyɗo tage fo kun musliman woni julɗo e maaki mi woni julɗo julɗo wonande taguɗo tage fo anda ɗaɓɓi kiiti kata iɗa rondi iɗa sikkaɗa yaada e diina is qala lahu tuma nde wiyanno annabi ibrahima rabbuhu joomi makko aslim jebbilo
qala o maki aslamtu jebbilanike li rabbil alamin jeeɗo taggethuji wa wassa biha annabi ibrahima wasiyike dina l'islamu kan wa wassa biha ibrahim annabi ibrahima wasiyike kaɗo dina islamu banihi ɓiɓɓe makko ɓe annabi ismail e annabi ishaq wa yaquba annabi yaquba kadi o maki ya baniya kono yo ɓiɓɓe am inna allaha allah de istafa lakum o suɓanike on addina kaɗo dina tawhid islamu on fala tamutunna wataw mayu sanne ko satti wo ko satti wataw mayu illa wa antum suwana hara onon dey muslimuna kon julɓe jebbiliɓe nayon mayu kon salafi qadiri tijjani sufi shi'i ta goto e mon mayu e ɗum ndey ɗon maya wo maye kon julɓe eyona Allah dali am kuntum ka on laati shuhada a tawaɓe am kuntum ene on laati shuhada a seediɓe isa hadara tuma nde tawno yaquba annabi yaquba almawtu nawnare mayde isa qala tuma nde o makanno li banihi geɗalɓe makko ɓen ɓiɓɓe makko ɓen 12 no tawa e maɓɓe yusuf e bunyamin o wi ma ta'buduna ko ɗum rewoton min ba'di ɓawo an qalu ɓiɓɓe ɓen jaabi na abudu men reway dey ilaha ka reweteɗo maɗa wa ilaha abaika ko on kadi woni reweteɗo babiraɓe maɗa ibrahima annabi ibrahim wa ismaila e annabi ismail wa ishaqa e annabi ishaq ilahan wahidan reweteɗo goto wana hanu menen lahu wonande allah muslimuna komin julɓe jebbiliɓe baba wallin fondo ma menen komin julɓe wana men hunde komin julɓe tilka ummatun de mofte kadi khalat gondiɗe feƴƴino ɗo ko qissa maɓɓe wonne humpitade fi maɓɓe feƴƴino lahano wodani ɗe mofte ma kasabat konko de faggiti wala kunno wodani on onon kadi ma kasabtun konko faggiti ɗon wala tusaluna on landitetake amma kanu gay koko ɓe latino ya'maluna hiɓe golla kono noon ɓayɓe wanno golle moƴƴe min yetton fi maɓɓe onon kadi so golli ko moƴƴi awa wa qaluɓe wi kunu wone wo laate hudan zif aw nasara ma chrétien tahta du fewon wone zif ma chrétien fewo ulma kamɓe ya muhammad bal o oye menen min wonata zif min wonata chrétien menen millata ibrahim ko dina annabi ibrahima kam men jokkata hanifan dina oñika e kala dinaji woni dina tawhid wama kana annabi ibrahima latanoki dey minal mushrikina jaaɗo e shirkoɓe qulu wi'e an e min amanna billahi menen min gondini allah menen min hoolike allah wama unzila e konko cippina ilayna faade amen kañum ko alqur'an wona ɗiɗi wona tati wona nayi alqur'ana pet ɓe faminante joni ko joyi cippi ma tati ma ɗiɗi wama unzila e konko cippina ila ibrahim faade annabi ibrahima ɗereli 10 cippinano annabi ibrahim wa ismaila e ko cippinano annabi ismail wa ishaqa e ko cippina annabi ishaq wa yaquba e ko cippina annabi yaqub wal asbati e geɗalɓe annabi yaquba wama e nden tawre tare utiya musa okkande annabi musa min gonɗininde meɗen hoolinde hara noon na waylande nden dey tippinon nden tigi tigi wa isa e linjilare okkanode annabi isa nden kadi min gonɗininde wama e ɗin ngaroji ko ɗum woni ɗereli uti annabiyuna okkanodi annabaɓe min rabbihim immorde jomi maɓɓe min gondini ɗum ɗo fof la nu farrigu menen min serdata bayna ahadin hakkunde goto min hunge nelaɓe ɓe wona hanu menen lahu wonande allah de muslimuna komin julɓe jebbili o wonugol muslim o titre noktiɗigoy ene ko nu fetini yimɓe ha e sansugol ɗum ɗaɓɓa inɗe korondo ko pourquoi pour quelle raison ko nu hewtiti on onon karamo koɓe talbaɓe
onon feddeji ko on nangi on e joni o wona fiyer wonugo julɓe ko be ƴetto goɗɗum ngo kawe kawa kejji tare qur'ana no yewta la nufarriqu bayna ahadin min rusul nelaɓe ɓe sertagoy nelaɗo e annabi nuhu e seeda hayno mission on ko goto sino seedi hande ko saaki be julɓe lancitiol islam taw ɗaɓɓitu ko karamo koɓe witiɓe no mari droit no mari haqqe no mari rôle mo duwa wolude ka dina hara wana ko Allah wowli ko Allah dali fa in amanu si tawi ɓe gondini juif e chrétien bi mislima amantum bihi yerno gondinirɗon ni ɓayru onon on gondini annabaɓɓen fof e defte ko cippi e maɓɓe kon faqad ihtadaw haray ɓe feewi faade e gonga fa in tawallaw si ɓe ɗurnike noon ɓe salike fa innama hum anduno kamɓe fi siqaqin ɓe woni e lurral lundagol gonga kam fa sayakfikahumullah arma Allah heƴa hakkunde ma e maɓɓe wa huwa samiu ko Allah woni nanowo al alimu anduɗo sibghatallahi firsi Allah sibghatallahi dina Allah wa man ahsanu ala fotuɗo moƴƴude minallahi ko hewtiti Allah sibghatan firsi sibghatan dina wa nahnu menen lahu wonande Allah dey abiduna ko men rewoɓe maccuɓe menen ko men maccuɓe Allah ulma kamɓe juifɓe chrétien ɓe e heferaɓe makka atu hajjunana e on wenjay men fillahi fi Allah e on wenjay men fi dina Allah kan wa huwa ko Allah rabbuna jeymen wa rabbukum o jeyon wala na no wodani men amalu na joddi golle amen wala kun no wodani on a'malu kun joddi golle mon wa nahnu menen non lahu wonande Allah dey mukhlisuna ko men labbimbe dewal men kafatamo ayye hunde an taquluna kaw wi'i inna ibrahima nabi ibrahim wa ismaila ya nabi ismail wa ishaqa ya nabi ishaq wa yaqub ya nabi yaqub wal asbati gedal be nabi yaqub kanu be folatino hudan zif aw nasara ma chrétien qul ma kambe antum eko onon a'lamu anni amillahu kako Allah andi waman azlamu ala foturo toñude si tawi toñowo no wodi mimman ko foti on katama suuduɗo shahadatan seede yagal indahu ka makko min Allah ara seede yagal ngal non kaka Allah yuri famallahu joma siforali bi khafil welsindade acca amma ta'maluna gay ko gollo tonko tilka ummatun de mofte adkhalat gondide fe ino lahano wodani de ma kasabat konko de fagiti wala kunno wodani ngonon kadi be julbe ma kasabtum konko faggiti don wala tusaluna on landite take amma kanu gay konko belatino ya amaluna ibe golla awa ayeje yewtayde en fi fewtugol qibla en andi en jangi bawto walillahi almasriq wal maghrib ko Allah jey funnange ko Allah jey hirnange fa ayna ma tuwallu fa samma wajhullah ka fewtirdo wo ko don Allah goni jule sarto ngoyo jul awa patron wo joni dey o jonna en kadu waden fewtude fewtirada jango fewtirada faddi jango fewtirada ko désordre non Allah non kanko ko organisation o yidi ko moƴƴi kon ko organiser kon yidi joni mo jonnude direction ko on to fewteten siden julde Allah dali sayaqulu armawiya as-sufaha unjofobe ben minan nasi kayimbe ma wallahu ko hondu wayliti muhammadu en an qiblatinga qibla mabbe allati on kanu mo belatino alaiha ibe fewtay mun jula paske yari kambe ko baitul maqdis fewtete annababe be ngari ko baitul maqdis fewte finelaado non no windigo kadi ton ka defte mab wonde masakkitoy to don ko makka o fewtoy dun no tawa e signe hollube ko annabaaji e joni non nyande go plein wagutu nelaado no jurna tay nelaado no faala toujours Allah sansambe fewtugol baitul maqdis jibril cippi paf wi hey tournu ale fewtu makka hibe plein julugol hop nelaado tourni fewti makka tay non ko ni compliqué benjo tour tay be tourné ko patron on jokkete nelaado ale tourna makka fewta nden julirde ndo woda zil qibla tay
on yahi Madina on yeyde ono yaho ɓe Allah windani kala ɓe Allah windani yahugol Madina ɓe yeyde. Joni noon ɓulma kamɓe lillahi ko Allah herani almasriqu funnange wal maghribu e hirnange, kono noon yahadi Allah no fewna de man yasa'u mo yiɗi ila siratin fade lawol mustaqim foccima ko noon no famade to walillahi almasriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. Ndareɗo ɓuri yetoɓe lillahi ko Allah jeyi almasriqu funna wal maghribu e hirna. Masriq ko Makka, maghrib ko Baitul Maqdis Palestine, Masjidul Aqsa julirde annabaɓe ɓen Masjidul Aqsa. Joni ɗo noon Allah wo dey yahdi mo fewna man yasa'u mo yiɗi ila siratin fade lawol mustaqim. Wa kazalika ko wonani dey ja'alnakum men waɗiri on ummatan communauté mofte wasatan hakkundeje litakunu halato ɗon onon ɓe julɓe suhada a seediɓe ala nasi hoore yimɓe ɓen moftanoji feƴƴuɗi ɗin sen jangi alqur'ana e seeditoyto e ɓe maɓɓe. ayru Allah yetike en fi maɓɓe kon ɗum feƴƴi. Onon noon kadi wa yakuna rasulu nelaɗo laato alaykum e dow mon shahidan seediɗo nelaɗo Muhammad seeditoyto e dow men. Allah daali wa ma ja'alna men waɗali alqiblata qibla allati on kuntamo laatiɗa alayha hiɗa fewtay mum kañum ko Baitul Maqdisi illa li na'lama si wona ha min feññina gandal amen man yattabi'u rasula on mono jokka nelaɗo mimman yanqalibu on mono waylito ala aqibayhi e dow teddudi makko. Wa in kanat laatiki jokkugol nelaɗo ko ɓe fewti wo la kabiratun tan ɗum ko sattuɗum ɗum ko mawnuɗum illa ala allazina sona e dow ɓen hada Allahu ɓe Allah fewni. Wa ma kana Allahu joma siforali non liyudiya ha o yeeba imanakum gonɗinal mongal hanki on fewti Baitul Maqdis ikka o fewtini on ga wona fi mélange gollo ma jiiɓa programme ji moɗo kala fewtunoɓe Baitul Maqdis ha ɓe maayi Allah wi mi yoɓayɓe mi warjotoɓe kono ila ɗo ale Makka fewtoto o ɗum Allah woni yewtude. Wa ma kana Allahu joma siforali liyudiya ha o yeeba imanakum gonɗinal mongal inna Allah Allah binnase yimɓe ɓe larawufu Allah ko tiɗuɗo giggol rahimu yurmeten. adunara gondi meɗen reeni meɗen suti ya Muhammad taqalluba waylitugol wajhika barkinango ma ngon ko ɗum woni yeeso ma ngon fissamayika kammu nelaɗo toujours ɓe tiggitoto ndargo si Jibril ara wiya ɓe fewtu Makka tawi ko ɗum tumɓe faala fewtugol Makka parce que y avait des arguments ayandi Muhammadu o ala dina si wona dina amen kan ɓe sifɓe ha hande no wodi wolaɓe ɗi o ko dina maɓɓe kan ƴettuɗen ko kan falsifiɗen ko kan kopiɗen les juifs ɓe wolay ɗum Muhammadu o daru mo ari jokki dina amen himo haɗa piiji o fewti qibla amen o ala dina sina ko men jogi kon tawi ŋurmeɗen tiiɗi nelaɗon no faala changement. On numéro mo min yiyoton ɗon ko on min waɗi fi ndu suudu neniraɓe fi lannitagol ndu suudu ñande wo mi waɗa e vidéo ɗo mi annintina fi en jonnidir juuɗe ko 19 700 heddorɗe Big Sul waɗi kaño tum fandu kum balle heɓi 4 millions e kel si tawi suuma e lanni en moɓali ɗin ɗon haray de sunnum ko yeyeten bandiraɓe meɗe yiɗi noon wela o be ŋaño memmino ka suuma e ɗo waɗen ko fanɗi wo fi nun suudu hara si suuma e gasiri ko en rawno ndu. Numéro wangal ko 624 35 62 93 624 35 62 93 suuma e o lanni rawnoɗen ndun suudu dalasugol pet e plafonugol pet jasa hurgo ɓanta madeum naada danke e buutu jonna ɓe saabi werna ɓe ɗon ɓe naata e mayru ɓe wura ɗo yer wo ko Allah muuyi si e waɗali ɗum si suuma e ma on jonni men ordo haray ko ɗum holli koye ndu yeeye haray ko ɗum mi waɗiri ngal numéro wal yakka seede mo Allah daali gannara gondi men reeni taqalluba waylutugol wajhika barkinango ma ngon fissamayika kammu falan walliyannaka ko fiyo men fewtine qibla tan e qibla tarda ha mo yiɗuɗa yarliɗa ɗum awa fa walli fewtin wajhaka barkinango ma ngon nde hiɗa juula satral masjidil haram ka bange miside Allah hormantere ɗum noon ko alkaaba ko suudu kaaban wa haysuma kuntum nokku o ka laatiɗo yo julɓe hiɗon Amérique hiɗon Japon hiɗon China Australia
ene ko Afrique wonɗon, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, ko honto wonirɗon, ko Europe, ko Canada, ko Amérique latine, fa aynama tuwallu, nokku kala ka fewti wonɗon awadey wa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra. Awa ɗo tawi ya fewtu ka faalaɗa lanni, hande kadi ko Makka fewtete, suudu Kaaba ndum fewtete e mayri, wona Makka de, suudu Kaaba ndum. Wa haysuma kuntum no kala ko laati ɗon fa wallu fewtine wujuhakum gece monne shatrahu ka bange miside Allah hormantere. Wa innal lazina ɓen utul kitaba, okkaɓe defte ɓen kañum ko juif e chrétien ɓe ɓen, la ya'lamuna hiɓe andi annahu no fewtugol annabijo Muhammad Makka nde himo juula hiɓe andi alhaq ko ɗum woni gonga tabituɗo mi rabbihim immorde jooma maɓɓe. Hiɓe andi ɗum goy, ko julɓe ɓe woni hari anda, kamɓe yimɓe defte ɓen e jangino fi ɗum hiɓe andi nelaɗo on fewta e direct Makka. Allahu akbar. wa mallahu jooma siforani bi khafilin welsinade acca amma yamaluna gay koko ɓe gollata. Allah dali wala in atayta wallahi hay an addanɗa allazina ɓen utul kitaba okkaɓe defte, addanɗaɓe bi kulli ayatin kala aya, janganɗaɓe firanɗaɓe, ma tabi'u ɓe jokkata qiblata ka qibla ma. wa ma anta an kada wonali ila ɗo hande kadi bi tabi in jokkowo qiblata on qibla maɓɓe on. wa ma ba'duhum yoga maɓɓe wonali bi tabi in jokkayɓe qiblata ba'din qibla yoga. wala in ittabata wallahi hay annelaɗo jokkuɗa ahwa'ahum belede ɓe yimɓe majjuɓe min mbaadi ma jaaka ɓawo alqur'ana ardema min al ilmi immorde gandal wahayu, innaka andey isan on tumala min alzalimin ka jeyaɗo e toñuɓe. allazina ɓen ataynahumul kitaba ɓe min okki defte, yarifunahu hiɓe andita sifaji annabijo Muhammadu ɓe welto, kama yarifuna wona ɓe anditirta abna'ahum ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓe welto. wa inna fariqan ande fedde minnuge maɓɓe la yaktumuna alhaqa hiɓe suuɗa gonga on, ɓahum kamɓe ya'lamuna hiɓe andi gonga kanko gonga. alhaqu o gonga dey ko ɗum woni fi o dina, alhaqu fiyake dina ko ɗum woni gonga kan, min rabbika koye morde jomama, Allah tan jogi gonga. Allah dali alhaqu o gonga de min rabbika koye morde jomama, fala takunanna wata lato sanne min almumtarina jaaɗo e sikkitiɓe. wali kullin no wodani kala mofte wijhatun qibla huwa mo kañum mo walliha mo hiɓe fewta e mum ɓe juula, kala mofte no mari honto fewtata juula. joni noon fastabigol khairat, adondire e gollugol ko moƴƴi, ayna ma takunu nokku kala ko laati ɗon, maayi ɗon ka ndiyam kulle ñaami on ba, maayi ɗon ka burure kulle ñaami on ba, maayirɗon ni surra ɗon ba, sumuɗon haaroyroytu ɗon ba. ya'tu bikumullahu, Allah addoyay on jammiyan o dendangal o yoɓa o golle mon ɗe. inna allaha Allah ala kulli shay'in dow kala hunde dey qadirun ko hattan, Allah ko wawɗo kala hunde. wa min haysu kharajta nokku kala ka yaltirɗa, fa walli fewti wajhaka barkinango mangon shatra al masjidil haram, ka bange miside Allah hormantere. wa innahu no fewtugol Makka juula wonande ɗeɗo mofte lal haqqu ko ɗum woni gonga tabituɗo mi rabbi kay morde jomama. wa mallahu joma siforani bi khafili welsidade acca amma ta'maluna gay ko golloton ko. joni noon ay ko ɓeɗum bandiji ɗum ay kadi Muhammadu o inna ɗo ko dina annabi Ibrahima kango jokki, joni noon kadi o lundike qibla annabi Ibrahima. annabi Ibrahima ari ko baytil maqdis fewtayno, e joni noon himo wiya ɗo kanko ko annabi Ibrahima o jokki, e joni le o change qibla annabi Ibrahima. ko mbo mahi ndun suudu annabi Ibrahim, annabi Ibrahim. Allah dali wa min haysu kharajta nokku kala ko yaltirɗa fa walli fewti wajhaka barkinango mango shatra al masjidil harami ko bange miside Allah hormantere. wa haysu ma kuntu nokku o ko laati ɗon e julɓe, onon ɓe julɓe kala ko laati ɗon e aduna on, haray fa wallu fewtine wujuhakum gece mon ɗen shatrahu ka bange miside Allah hormantere. li allah yakuna fi wata latano linnasi yimɓe ɓen alaykum e ɗo mon hujjatun hujja, kañum ko juif ɓe ɓen e ɓeɗo shirkoɓe. illa allazina sonaɓe zalamu toñuɓe minnuge maɓɓe, fala taksawun wattan huluɓe, taksawni hulelam min Allah, waliutimma hami timmina ni'mati nema ngon alaykum e dow mon, wala allakum ɓe lawnon tahtaduna on feway.
kama arsalna wana men neliri fikum e mon rasulan nelaɗo yatluhi mo janga alaykum e tawende mon ayatina aya jamin alquran wa yuzakkikum himo laɓɓinan e tunele zunubaji wa yuallimukum himo andinan alkitaba alquran wal hikmata e ñawoje koni alquran wa yuallimukum himo andinan ma lam takunu konko latanoki ta'lamuna hiɗon andi fazkuruni andite fiyan azkurukum mi andita fimo fazkuruni ɗoftelan azkurukum mi warjon waskuruli yettelan wala takfuruni wataw yedda Allah wi ɗum ya ayyuhallazina amanu kono yo gonni balla nelaɗo istayinu wallinore e fiyake dina e fiyake aduna e fiyake lahara wallinore bisabri muñal wa salati julde wa salati julugol inna allaha Allah ma sabirin Allah no wondini ballal makko ngal e muññiɓe ɓen wala taqulu wataw wi'an liman yuqtalu ɓen waraɓe fi sabilillah e laawol ɓantugol dina Allah ma e laawol résistance dartagol watan wi'uɓen dey amwatum ɓen ko mayɓe bal accu ahaya'um ɓen ko wurɓe walakin siko woni la tashuruna on sowa andude ɓen ko wuruɓe non ko ganda ɓe wuri ɓen no e gabitanji colli wuru haali maɓɓe no e gabitti colli no wirda e maɓɓe aljannaji towɗi Allah daali wala nabulu wannakum ma min jarriboron fi ha min dara honto degré imanu mon o woni he keɗon sikkude lega ka wiye ngay suratul ankabuti a hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ene yimɓe ɓen sikku in kadi en julɗo enen kadi kenen fo ka jul hatta ɗon oy Allah wi wala nabulu wannakum min jarriboron e programme ji ɗi fop ha min anda ko homɓe jogi ko dow place mo min ɗaɓɓi on par ce que he min tesoto ɓerɗe mon nde min tesoto on sikka min ƴetta ñooge ma deeli minen Allah min ƴettata minen Allah koko laaɓi kon min ƴettata min tesoto on min jarriboto on min dardoto on ha min dara ko homɓe woni nendi minen ko nendi on min attoni wala nabulu annakum min jarriboro min bishayin piiji min alkhawfi morde kulol min hulɓina on wal juuyi heege min weelina on wanaksin e ɗuytagol minal amwali jawle ɗen perda économie o muncito wal anfusi e wonkiji ɓiɓɓe maaya geɗalɓe maaya ɗenguli maaya moɗiɓɓe maaya baba maaya nene maaya wa samarati e dimde min halka gesele ɗen remon min ronka moƴƴinde kono noon wa bashiri sabirin welti muññiɓe ɗiɗo ɓen fof yo annabijo wa bashiri sabir weltin ɓe ɗiɗo heɓata fof ɓe muñño allazina ɓen isa asabatum si heɓiɓe musibatum ko wiyete kon masibo qalu ɓe wiya inna lillah menen inna no menen lillah ko Allah men herani menen ko Allah jeyi men wa inna no menen ilahi ka Allah raji'una woni ko men ruttoto ulaika be sifaɓe ɗi sifaji heɓayɓe probléme tampere jarrabuye masibo ɓe wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim fawi keɓe woni e dow ɓen ɗon salawatu yaafa yeeji min rabbihim immorde jooma maɓɓe wa rahmatun e yurmende wa ulaika ɓen ɗon de humul muhtaduna ko ɓe woni fewɓe yo Allah wattuden e maɓɓe Allah no yewtuden kadi fi pelle ɗiɗi wonde makka yawɓe makka ɓen no andi fiɗen pelle ɗen kadi hiɗe mari tarika Allah daali inna safa ande fello safa wal marwata e fello marwa min sha'airillah ko jeya ɗum e mandeji dina Allah inna safa ande ngo fello wiyetengo safa wal marwa e fello no ton wiye marwa min sha'airillah ko jeya ɗum e mandeji dina Allah no sar'ini jindugol e hakkunde ngon ɗen pelle ɗiɗi hara no waɗa azkar no waɗa du'a faman hajjal bayta kala hajjoyɗo ka suudu kaaba
a wi'i tamara ma o waɗoyi umura fala junaha alayhi bakkatu fawakimo an yattawafa bihima nde o wangoto hakkunde safa e marwa. wa man tatawwa'a kala gattuɗo khayran ko moƴƴi ko ɗum woni tonin ka Allah farli e makko ɗon fa inna Allah Allah sakirun ko warjotoɗo alimu gandu. ndare Allah kanko tigi kala waɗuɗo please ka o faalaɗo ka o farli ɗon ka o shar'ini ɗon o wi dey kanko Allah o warjotodi. onanki mi e karama koɓe men non wola hanelaɗo ande hora lewru woturu fof oɓe ɓuri horude ko saborraji ɓi arayta goto horu lewru fof ni e ni ka nelaɗo hatti ɗon kera ɓuruɓe wakkilade tawi non goɗɗo subike ɓay mene meɗe ande hora ɓe raji ɓi fof hora saboru suumay fof ɓe watta suumay ɓen no woodi ɓen no e nder fuuta ɗo si goɗɗo waɗi ɗum o suɓanike ɗum hoore makko ɗaɓɓugo wela e Allah a wawi haɗude mo ɗum ndaari hay Allah koni yutude wa man tatawwa khayra kala ɓeydutuɗo ko Allah wi'i ɗon Allah wi'i ko ɗum ɗo min mi landi an waɗa please Allah o de shakirum Allah mais ɓay ɓe addani en dina kesa ko wiyete sunna kon ɗum ɗon ko dina kesa sendi alqur'ana on e sunna on e joni wo wonayi en feƴƴu ka nelaɗo wonno ɗo nelaɗo wino kamɓe ñallal feƴƴata ɓaɗa istighfar ko temedere nogoɓe capanɗe nogoɓe ɓuri temedere e joni ɗen andi pellet ɓe mari mawɓe waɗay ɓe ɗum ko fandi o 20 000 par jour 20 000 siba ɓen fobina ko yimɓe bidano yandi ɓe waɗa sunna e Allah tigi kanko patron o marɗo droit sar'ingol o sar'ini o wi kala waɗɗo plus min mi yoɓay daro wemba yimɓe fetina yimɓe. Allah daali dow wa man tatawwa khayran kala gattuɗo ko moƴƴi o huwi ɓuri ka Allah farli ɗon fa inna Allah Allah sakirun ko warjotoɗo alimu gandu. innal lazina ɓe yaktumuna ɓe no suuɗa ma anzalna konko min cippini minal bayyinati morde ɓanganduyeji wal huda e peewal min baadi ma bayyannahu ɓawo men ɓanginani ɗum linnasi yimɓe ɓen fil kitabi ka ndel alqur'ana ma ka tawrete ka linjila ulaika ɓen non dey yal'anuhumullahu Allah huɗiɓe wa yal'anuhum huɗiɓe Allah iluna huɗoɓe suuɗoɓe gonga ka suuɗoɓe ɓen on ɓe suuɗata sina karama koɓe kamɓe ɓe on sikkude ange min ɗe mari probléme heɓitiɓe taliba karama ko ustaz cheikh fadilatu cheikh ɓe no mari probléme ka Allah de illa allazina sunaɓe tabu tubuɓe wa aslahuɓe moƴƴini wa bayyanuɓe ɓe feññini koɓe suuɗuno ko fawlayka ɓen noga tubu alen Allah jaɓanayi ɓe tubu ɓiye wana tawabu komi woni jaɓowo tubu ɓiye arrahimu yurmeten. innal lazina ɓen kafaru yi heferɓe wa matu haɓe mayi won kamɓe kuffarum koɓe heferaɓe ulaika ɓen non dey alayhim fayke ɓe la'natullahi kuddi Allah wal malaikati e kuddi malaika wannasi e kuddi yimɓe ajmaina ɓe dendanga khalidina koɓe luttinteɓe fiha e kuddi ndi la yukhaffafu annum hoynano e take ɓe Allah azabu lettede wala hu wona kamɓe yunzaruna woni ko nennante. wa ilahukum reweteɗo mon on ilahum wahidum ko reweteɗo goto la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewali illa huwa sona Allah arrahmanu kanko woni fanta yurmede arrahimi yurmeteɗo. Allah daali inna fi khalqi samawati ande tagugol ndi kammuli wal ardi e ndi leydi waktilafi layli e lutindirgol jemma o wanna haare ñallal ngal jemma on yaha ñallal ngal ara wal fulki e ɗe batonje laaɗe allati ɗen tajiriɗe no doga fil bahri ka nder maayo bima yanfa'u nnasa sabu ko hino nafa yimɓe ɓen immorde e njulaku wama anzala llahu e konko Allah tippini mina sama yettika kammu min mayin immorde e ndiyam fa ahya bihi o wurnitiri sabu ndiyam ɗan al arda ndi leydi bada mawtiha ɓawo yorugol mayri wa bassa o saaki fiha ka leydi ton min kulli dabbatin kala daba wa tasrifi riyahi e firritugol makko ɗiɗo keneli wassahabil musakkari e ɗe duule eltaɗe bayna samayi hakkunde kammungu wallarde leydi ndin la ayatin ɗum ɗo fof ko tindin ɗum kattal Allah ɗum ko holluɗum Allah no wawi ɗe gawmi wonande yimɓe yaqiluna ɓe no haqqila peti a hora petito a sullino a horay haray ɗum ɗo fop
ko Allah jatti do ko fola ayat no ko ligaw min no yagiluna de ko yimbe marbe haqqil ben Allah yewtata ko Allah haton jina e dammidi ko yimbe marbe haqqil ben ko ben Allah haton jinemu wa minan nasi no yimbe be man yattakhizu man jogito min dunillahi ko wona Allah andadan dimmo dabba Allah rugo ma cerno jogo ma sayhurugo ma karamo kojo qila wa qala kanko ko on daginantamo ko on harminantamo wona Allah dey dun no naati do yuhibuna be yidi din sanamuji maɓe cernoɓe maɓɓe ka hubbillahi wona ɓe yiɗirayno Allah siko Allah tumɓe gondinno wallazina ɓe amanu gonninɓe asaddu ɓuri tuurude hubban lillahi yiɗugol Allah walaw yara hara yo yayno allazina ɓe zalamu toñuɓe id yarawna al azaba tuma nde ɓe yi lette ɗen ɓe anday nde ñande annal quwwata no doole lillahi ko Allah tan herani jami'an dendagal adna ɗo yekka hari en ɗa ye ɓe no mari doole yendi ayma États-Unis d'Amérique plus puissant la Russie Allah wi walaw yara alladhina zalamu hara ayyo yayno ɓe toñoɓe id yarawna al adaba tuma nde ɓe yilette ɗen anna al quwwata ko wiyete doole lillahi ko Allah herani jami'an dendal wa anna Allah Allah non shadidul adab Allah ko sattuɗo lette wonande kala lundiɗo yamirore makko wa qala allazina wi ɓen ittabau jokkuɓe min allazina e dow ɓen ittabau jokkaɓe wa qala allazina wiya ɓen ittabau jokkuɓe jokkunoɓe ɓen law anna lana wonde no wodanno men karrata ruttolgal aduna fanatabarra minhum men pottitoɓeɓe men jokki kama tabarra'u minna wana ɓe pottitoro min ni hande kazalika ko nani yurihumullahu Allah hollitirta ɓe a'malahum joddi golle maɓɓe hasaratin alhaali latade ko ninse alayhim e dow maɓɓe wa ma hum ɓe wonali bi kharijina yaltayɓe minan nari iwa kayiti kala jokkuɓe ɗo groupe sinki ɗo yoloma yalama jokki ɗo yolto yalta ɗaɓɓi granji bandiji kañum gadi baki ɗon wuuri e ɗum ha maayi tuubali yaltali e ɗum ñande dangal de granji ɗin dogayɓe de kamɓe kadi ɓe nayi hani no non arte aduna menen kadi men doga on awa arugol aduna ala ya ayyuhannasu ko non yo yimɓe ko yimɓe ɓen fof kamɓe kulu ñaame mimma fil ardi hunde ko woni e ndi leydi halalan no dagi tayiban no laaɓi wala tattabi'u wataw jokku non khutuwati shaytani taɓanɗe shaytani innahu no shaytani lakum wonande on aduwun ko gaño mubinum ɓanginɗo ngay innama ya'murukum ande ko shaytani lo'ata on bisu'i koko boni wal fahsha'i e pankare wa an taqulu ende wowloton alallahi dambon e Allah ma la ta'lamuna konkon anda ettugol lo heɓi topiiji harmina waɗa hoore mum harminoɓe e daginoɓe wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun wa iza qila lahum si ɓe wiyanama ittabi'u jokke ma anzala allahu konko Allah tippini qalu ɓe jaabo bal o oye menen men sali nattabi'u menen men jokkay ma alfayna konko men tawi alayhi dow mum aba'ana babiraɓe amen ɓen awalaw kana e haysi laatike aba'ahum babiraɓe maɓɓe ɓe la ya'qiluna ɓe ala haqqil shay'an hay hunde ɓe haqqilta wala yahtaduna ɓe fewa ɓe jokkay ko ɓe tawri baɓe maɓɓe cela veut dire mo jokkay ko tawri ɓen mum ko to ha o darata ko moƴƴi kon de o jokka dare kamɓe de ɓe jokkata ko Allah cippini kon alquran menen ko men tawi mawɓe amen ɓen kon dina kan ni hande ko ɗum fewdi qila wa qala Qur'an Allah on accide jama on e jangugol ñunco janga welna amma qila wa qala to ɗum non hay wonɗo wo firante ɗum deftere Allah nden o oye ayru gonga kanko ga woni Allah dali wa masalul ladina misal ɓen kafaru yedduɓe gayo famugol nde deftere Allah ka masalil ladina way wano sifa on yanɗigu mono ewno bimaɗi na'i la yasma'u ɗi nanata illa du'a'an siwana noddan
si wona du'a wani da an e sawtu summum ko ɓe faɗinkiniɓe gay nanugol gonga bukumum ko ɓe bobinkiniɓe gay wolugol gonga umuyum ko ɓe wuminkiniɓe gay yiwgol laawol peewal fahum kamɓe la yaqiluna ɓe ala haqqil fal kuffar mislul bahayi faraɓe ɓe way wa dammiɗi ya ayuha allazina amanu kono yo gonniɓe allah ene laaɗa kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaqnakum konko min arsiki on waskuru lillahi yetton allah in kuntum son laatike iyahu ko faade allah ta'buduna woni ko rewoto ya ayuha allazina amanu kono yo gonniɓe allah ene laaɗa kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaqnakum konko min arsiki on waskuru lillahi yetton allah so ñaami arsike makko on in kuntum si tawi on laatike iyahu ko faade allah ta'buduna woni ko rewoto innama harrama ande ko allah harmini alaykum e dow mon e kala ko ñaamete almaytata koko jiibi kon koko maayi jiibi waddama e ƴiiƴan sarkotoɗan wa lahmal khinziri e tewu girayɗi tewu kose wa ma uhilla bihi e kala ko ewnora e hirsugol ɗon li gayrillah ko wona inde allah kono noon famani turra wonɓe wollorri torɗo heege gayra bagin hara wona o bewɗo wala adin wona o jaggituɗo fala isma alayhi junubu fawakimo so ñaami jiiɓe inna allah allah gafurun ko yafotoɗo rahimu yurmete eyo allah harmini ko jiibi ko par condition o harmini ƴiiƴan ɗan o harmini tew girayɗi on koseji ɗin e kala ko hirsira ko wona inde allah kono noon o wi famanid turra karamo heege lorri tawi o maaya woni heege hara pelletu wona o bewɗo jaggiti hara allah wi bakkatu fawakimo ñaamugol ko jiibi kon ha o heɓa ko laaɓi kon bandiraɓe allah no moƴi tawno o dina ko woɓɓe goɓe min andi wonno en taññande ɗum haray non yoolinoke bandiraɓe allah no moƴi inna allazina ɓe yaktumuna ɓe no suuɗa ma anzala allahu konko allah tippini min alkitabi ka deftere wa yastaruna bihi hiɓe wattitira ɗum samanan qalilan coggelel fanɗungel ulaika ɓen ɗon ma yakuluna ɓe ñamali fi butunihim ka deedi maɓɓe illa nnara si wona yiite wala yukallimuhumullahu allah daalanoytaɓe daalol yurmede ñande dargal wala yukallimuhumullah allah haalanoytaɓe haala yurmede yawma alqiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe tundele junubaji wala hunno wodani ɓe asabul lette alimu musude ulaika ɓe sifaɓe ɗiɗo sifaji allazina woni ɓe gistaraw dalalata suɓiɓe majjere bil huda e dow peewal wal azaba ɓe suɓi lette ɗen bil magfirati e dow yaafaye fama asbarahum kawe ko muññini ɓe alannari e ngeɗo yiite konno muññini ɓe natugo yiite zalika ko janta ɗo bi anna allaha sabu allah nazzala alkitaba o tippini alqur'ana bil haqqi sabu gonga wa inna allazina ɓen ihtalafu lutondirɓe fil kitabi fi alqur'ana la fi sikakimɓe woni e lural bayidi woɗɗinaygal e gonga allah daari laysal birra laataki ko moƴƴere laataki ko woni moƴƴugol ma moƴƴingol ma moƴƴere antu wallu fi on fewtini wujju hakku ngece mon ɗen qibalal masriki bange funnange wal magaribe e hirnange hollaja ka an o julɗo fi a fewtini yeeso ma ngo makkaɗa juulude allah wo laysal birra allah wo laysal birra antu wallu wujuhakum qibala al masriq wal maghrib ko wiyete khayr moƴƴere moƴƴingol wona fewtugol juula walakin al birra si ko woni ko wiyete ko moƴƴere moƴƴugol e moƴƴingol
ɗum e alta suufa ma sika ko pigol tinde leydi woni tigi tigi on. Walakinnal birra, siko woni moƴƴugol moƴƴina wona moƴƴinowo man amana billahi ko ɓen gonni ɓe Allah pet kanko tu, wal yawmil akhiri ɓe hooli ñalande sakkitinde nde, wal malaikati ɓe hooli malaikaji Allah ɗin, wal kitabi ɓe hooli defte Allah ɗen, wan nabiyina ɓe hooli annabaɓe Allah ɓen san ittintingo, wa atal mala ɓe okkitiri jawdi ndin ala hubbihi e dow yiɗugol jawdi ndin. ɗum noon ko wonɓe okkorte zawil qurba ɓadodiraɓe enɗam ɓen, nene gotoɓe e ɓen gotoɓe hikkiɓe e ɓen ɗon, wal yatama e alyatimaɓe, wal masakina e miskinaɓe, wabna sabili e tuŋarankeɓe ko ɗum woni setotoɓe hoore laawol, wassa'ilina e torotoɓe, wa firriqabi e hoɓɓitotoɓe daaɗe, wa firriqab e hoɓɓitotoɓe daaɗe jiyaɓe, tawa si hunde ittama ɓe hettoto jonna ɓe hetto. On tuma noon wa aqama salata, la ilaha illa llah muhammad rasulullah. Allah ɗum ɗo fof no adi wa aqama salata noon si ara wa ata zakata noon. Laysal birra laataki ko woni moƴƴere moƴƴingol an tuwallu fi on fewtini wujuhakum gecce mon nen qibalal mashriqi bange funnange wal maghribi hirnade, walakinnal birra siko woni moƴƴere moƴƴugol wona moƴƴinowo man amana billahi ko on hooliɗo Allah, wal yawmil akhiri o hooli ñalande darngal, wal malaikati o hooli malaikaji ɗi, wal kitabi o hooli defte Allah ɗen. ɗum noon e ino ndeno tawa Qur'an, Tawre, Linjil, Zabur e ɗereli ɗi Allah cippini annaba kala ko naata e ɗin tawaka, kala deftere sifa ɗum e ko wona ɗum defte windaɗe cernoɓe ko windi ɗum tawaka ton, ɗum naata nder ɗo fes, naatata kadi aduna defte Allah ɗe. wan nabiyina annabaɓe ɓen kadi o tigi hooloɓe, on tuma wa atal mala ala hubbi, o hokkitira jawdi ndin e dow yiɗugol jawdi makko ndin, zawil qurba nene goto ɓen goto hikkiɓe maɓɓe, wal yatama e paykoy koye ɓen mum maayi helli faaka, wal masakine miskinaɓe ɓe ala goɗɗum ɓen, wabna sabili e tuŋarankeɓe ɓen ɓiɓɓe laawi ɓen, wassa'ilina e torotoɓe ɓen, wa firriqaɓe hoɓɓitotoɓe daade ɓen, on tuma wa qama salata o ñinna julde, wa ata zakata o itta zakka, wal mufuna e ɓen hunnayɓe bi ahdihim ahdi maɓɓe iza ahadu si ɓe ahodama, wa sabirina e ɓen muñotoɓe muññiɓe fil ba'sa e sanga sattende basal, wa darrayi e sanga lorra ñabbuli, wa hinal ba'si e sanga hare sanga piro. Ulaika ɓeɗo allazina woni ɓen sadaku gonguɓe limanu maɓɓe, wa ulaika ɓeɗo humul muttaqun ko ɓe woni hulayɓe Allah. Wona ɓornotoɓe puuto, wona hippotoɓe keppi, wona taƴoɓe tuuba dowga, wona Paul ma piye, ko ɓeɗo. ɗum ɗo noon ko caractére, ɗum ɗo koye caractére ɗin tawa goɗɗo no nadan ɗo e yolma yalama ɓe hino tigi tigi o. Ya ayyuhallazina amanu, kono yo gonniɓe Allah e nelaɗo, kutiba farlama alaykum e dow mon alqisasu ko wiyete kon jottigo. Alqisasu ko wiyete kon jottigo fil qatla e wargo. Al hurru dimo no wartore bil hurri sabo waridimo, wal abdu maccuɗo no wartore bil abdi sabo wari maccuɗo, wal unsa suddijo no wartore bil unsa sabo wari suddi. Faman ufiya lahu, on mo yaafani ɗum min akhihi immorde siɗɗo makko shay'u wargo, fattiba'un yaafaɗo on yo jokkirdiya on o jonnira ɗum bil ma'rufi no moƴƴiri. Fattiba'un yo jokkir yaafa gongol bil ma'rufi no moƴƴiri, wa ada'un yaafaɗo on kadi jonnita diya on ilayhi faade yaafiɗo on bi ihsanin no yaawiri. Zalika koko jantaɗo takfifun ko hoynugol newingol mi rabbikum immorde jomam, wa rahmatun e yurmede. Famani itada wonɗo wo jaggituɗo ba'da zalika ɓawo koko jantaɗo falahu no wodani mo azabul letti alimu musuɓe.
Allah no yewtuden fi o wargo ko wi'ete ko wartagol mo wari goɗɗo ko yo warte ɗum ɗo no so fonti defte figu o yii karamakoɓe mo beno jonna yi'andeji mum e fisionji mum e ɗum ɗo tawale ko Allah yewti ɗo ko no laaɓi boy ɗon kadi enon ya ayyuhallazina amanu kono yo gonni be Allah ene laaɗo kutiba farlama kutiba ñawama aleykum e dow mon alqisasu ko wiyete jottingu filgatla e wargo alhurru dimo no wartore bil hurri sabo wari dimo wal abdu maccuɗo no wartore bil abdu sabo wari maccuɗo wal unsa debbo no wartore bil unsa sabo wari debbo faman ufiya lahu mo yaafani min akhihi immorde siɗɗo makko shay'u wargo fattiba'un bil ma'ruf e jaka Allah newni wartagol ngol kono mo newnani en kadi e muñu ya yaafonde fattiba'un bil ma'ruf haray warɗo yo ɗaɓɓite diya on yo jonnu wa ada'un kanko warɗo on kadi yo tottu diya on ilayhi faade yaafiɗo ma yimɓe yaafiɗo on bi ihsanin no yaawiri zalika ɗum ɗo de takhfifu min rabbikum ko hoynugol ko newingol immorde jooma mon wa rahmatun e yurmede faman itada wonɗo o jaggittuɗo baada zalika ɓaawo ko jantaɗo o falahu no wodanimo azabu lette alimum musuɗo si tawi goɗɗo wari seleyankeje ɗo minen seleyankeɓe mi yimo kutu tawa ko gorol kaarewol min nawa diya on ɗum évalué ko fewndi ɗo hande wonki ɗum nasama kala e adda e joni noon tawata siɗɗo hiɓɓuduɗo e wara ɗo gara ala ɗon fewndo on décision jetta warta kanko inna waccata o warta on tigi Allah daali falahu azabun alim haray on ɗon no mari lette musuɗe lette mawnuɗe wala kunno wodani on fil qisasi en jottigu ngun hayatu gurdan ya ulil albab kono yo jomiraɓe haqqillaji laaɓuɗi la'allakum belaw non tattaquna hulay Allah min waɗi wurugol min newni on wuuru ɓawo on faljude waro goɗɗo ɗum ɗo noon ko fi kawral goy wona wowleɗe ɗo mo tewi ke wari goɗɗo ara lutti yo Allah daali kutiba farlama alaykum e dow mon iza hadara si tawi ahadakum goɗɗo e mon almawtu nawnare mayde maɗum almawtu mayde o waɗi accident pansan o ndara o tawa o ɗum ɗo accatamo maye woni in taraka si tawi himo acci hayran jawdi alwasiya yo wasiyano li walidayni jibinɓe moɓen wala gara bina e ɓadodiraɓe en ɗan ɓen o wasiyorana ɓe noon kadi bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ɗo ko haqqe alal muttaqina e dow hulaɓe Allah ɓe haqqe kala hulowo Allah waman baddalahu wonɗo wo wattutuɗo wasiya o ba'dama sami'ahu ɓaawo o nanude fi wasiya on fa innama ismuhu ande bakkatu wasiya on alallazina woni e dow ɓen yubaddilunahu ɓe no wattita wasiya on inna Allah sami'un ko nano kala ko wowla alimun anduɗo kala ko huwa yaadi e goɗɗo e lawol accident waɗi onon on giddi on ari hande ko fewndi si jama on dogi ari ɓe furigol taw hay waali ɓe
woɓɓe tamayino ko furigol ɓe ƴewna hay téléphone ji ene ɓen no mari hakkil waɗugol wasiye windangol ɓen notana ɓe wasiye ɓe ala hakkil hande si otowal yani lagine on ɗo ko adi ɓe hewtude wo ko si mbuuɗi e téléphone no woodi fof ɓe ƴettude taw ɓe yaaden e joni noon si ar wadde accident amari moye an ndin ɗo accatama goɗɗo waɗi keɗon a wi ɗaɓɓanan bikke karambol mi wasiyo mi mari tereji miɗo mari ɗum ɗo e ɗum ɗo o tigi wasiyo ɗon an ndara ɗum sanza ko oya wasi ko waɗa ko falalako Allah o bakka ton ko arondoto kono noon faman khafa kala huluɗo min muusin immorde wonɗo wasiyade janafan oñagol aw isman ma bakkondingol e nder ko woni wasiyade kon fa aslaha o moƴƴin baynahum hakkunde maɓɓe wala isma alayhi hare bakkatu fawakimo inna allah allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmete joni hara o tigi no jombi bata tawa mo mari galleji wona ɗiɗi tati o inna windanan ɗum ɗe galle anɗa ɓengu am batajo on waɗanan ɗon miɗo mari 100 million ka banque 50 million on ɓengu am batajo on hunde o yayiya ɗum ɗo tawa vraiment ça c'est trop il exagère donc on ɗo mayde on vraiment ɗo o falji o rectifia ɗum e hoore ko deftere Allah nden cippini kon sar'ini kon kanko ɓayru ko finuɗo ko gando o wawa réglude on probléme hakkunde maɓɓe hare on ɗon fala isma alayhi bakkatu fawaki on inna allaha ghafurur rahim Allah ko yafotoɗo ko yurmete fardu siyam Allah dali ya ayyuhallazina amanu kono yo gonniɓe Allah e nelaɗo kutiba farlama alaykum e dow mon assiyamu korka horugol kama kutiba wona farlira alallazina e dow ɓe min qablikum immorde ko attiyon la'allakum bela onon tattagunan hulay Allah korka kan non ayyaman ko nyalli madu datin kontaɗi waman kana wondo wo laatiɗo minkum e moɗon maridan himo nawni awala safarin ma himo hoore wayasi fa iddatu yo kontu nyalliɗi o ñamiɗin min ayamin ukhra o yoɓoya e nyalɗigo wa alallazina koye dow ɓen yutiguna huɓe taganaka horugol sabu towugol duuɓi ɗin ma ñabbeli ka ɓandu fidyatun koye dow ɓen ɗo woni sottagol ta'amu miskin ñammingol miskino faman tatawwa khayran kala gattuɗo ko moƴƴi o eti ko wiya kon o ɓeydi dépense ɗon toggu maafe fowa ɗum khayrul lahu ko moƴƴere wonandemo wa anta sumu ko nde hoore ton khayrul lakum ɓuri on moƴƴande in kuntum so laatike ta'lamuna iɗon andi ko ɗum ɓuri on moƴƴande awa waɗe ɗum joni noon korka kan sahru ramadana ko lewru suumaye allazi ɗum lewru unzila tippinama fihi e mayru alquran nde ɗo jangetende alqur'ana noon hudanko nde peewal linnasi wonande yimɓe ɓe wa bayyinatin ko nde ɓangandu e minal huda immorde peewal wal furqan ko nde serninirde gonga e fenande hakkunde ko dagi e ko ardu faman sayda kala seediɗo kala tawaɗo min ko e mon ashahra lewru suumaye falyasumhu yo horu ndu faman kana kala laatiɗo maridan himo nawni awala safari ma himo hoore yaadu fa iddatu yo kontu ñalliɗi o ñaamiɗin min ayamin ukhra o yoɓoya e ñalligo yuridu llahu bikum ko Allah falana on al yusra ko newende wala yuridu bikum Allah falana ka on de al usra sattede wali tukmilul iddata hatimminon limore de no gaye jeenayi ma capantati wali tukabbirullaha ha mawni non Allah ala ma hadakum e hoore ko fewni on kaɗo din al islam wala allakum bela onon taskuruna o yette Allah wa iza salaka silandike ma ibadi jiyaɓe an ɓen anni fiyan yettoɓe faynino min garibu miɗo ɓatti miɗo nana du'aji maɓɓe ɗi ucibu miɗo noto dawata da'i noddandu nodduɗo iza da'ani si o noddila falyastajibu li yoɓe notolandina kan wal yu'minu bi yoɓe hololan la'allahum bela kamɓe yarsuduna ɓe feway uhilla lakum daginanama on onon julɓe ɓen laylata siyami jemma korka arrafasu ko wiyete kon jottigu rapport sexuel ila nisaikum fade sonnaɓe momɓe Allah daginani on jemma suumaye yiidugol e rewɓe mum hunna sonnaɓe momɓe libasul lakum ko ɓe koltu wonande on wa antum onon libasul lahunna ko on koltu wonande ɓe alima allahu Allah no andi annakum nonon kuntum on laatino ke tahtanuna hiɗon janfo anfusakum wonkiji monni ɓayru ko arande l'islam hari no harmi
kono woɓɓe suuɗoto no waɗa. Wa taba alaykum, Allah jaɓani on tuubu buye e ɗum. Wa afa ankum, Allah yaafike on. Fal ana ila ɗo nabi yeeso, bashiruhunna, socconire e sonnaɓe wonɓe, yiide e maɓɓe mbaldi. Wabtahu, ɗaɓɓi ton ma kataballahu lakum, konko Allah ñawani on, immorde tuyoji heɓugol ɓiɓɓe. Wakulu, ñaame jemma suumaye, wasrabu, yare jemma on fu. He ɗon andi ari ko hakkunde futuro e geeƴe. Sa ɗanike ɗo hakkunde futuro e geeƴe, a ñamali huntiɗa, aray a naati e conséquence, a ñamtata. Hari happu on no woodi koy, hakkunde futuro ge ko ɗon sa ñamay yara fijidaɓe ma, so weƴƴi ɗon yalti e programme. E joni noon Allah kanko mo moƴƴi, Allah yiɗa ko satti kon, kanko ya Allah koko hoyi kon o yiɗi. Allah sanzi ɗum ɗon fep. O wi wakulu, ñaame jemma suuma ye on fu, ila nange muti ha fajiri feere, wasrabu, yare, hatta yatabayyana lakum, ha ɓangana on alkhaytul abyadu, garawol danewol ngol, min alkhaytul aswadi, immorde garawol ɓalewol ngol. O andi kamɓe ko onno ari ɓe ɗaɓɓa e garaji ɗiɗi, danewo e ɓalewol, ɓe wallina ñamete ha ɓe waɗani ɓe yiya ɓe ɗo ko ɓalen ɗo, ɓe anda ɗum no waɗi, ila ɗon ɓe accita, ɓe continue a korka ka. Ko noon le Allah yewtiri. Nani mi wontuɗo enen ɗo ɗe yoni ɓengure, yoni ɓengure. Joni noon summati musiyama reftitimi noon korka kan ilal layli faade jemma on. Wala tubasiruhunna, watan soccondire sonnaɓe wonɓe yiidon e maɓɓe mbaldi. Wantu hara onon akifuna hiɗon ufini fil masajidi ka julirdaji. Tilka koko jantaɗo de hududullahi, ko keeri sariya Allah ni. Wala tagrabu, ha wata mbatto keeri kin. Kazalika ko wonani yubayyinullahu, Allah ɓanginirta ayati ayaji makko ɗin linnasi wonande yimɓe ɓen, la'allahum beela kamɓe yattaquna, ɓe hulay Allah. Wala taakulu, watan ñaamu amwalakum, jawle monnen, baynakum, hakkunde mon, bil batili, sabu ko harmi. Wa tudulu biha, jonnon jawle ɗen, duñon jawle ɗen, ilal hukkami, faade ñaawo ɓeɓe, litakulu, ha ñaamo farigan jawdi fedde, min amwali nasi, morde jawle yimɓe ɓen, bil ismi, sabu bakkondingol, wantu hara onon ta'lamuna, iɗon andi. Allahu akbar. Emba ko fewndi ande, emba mo yehi maison central, haray mo andi piiji ɓe. Haray ko Allah woni wiide, wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil wa tudlu biha ila al hukka li ta'kulu fariqan min amwali nas bil ism. Ɗum ɗo holli en affaire ñawore ko jawdi no landi dépense. Ko ɓe wi mauvaise négociation est mieux qu'un procès avec, il y a mauvaise négociation, il y a famondire goɗɗo no ɓuri ñawore nde hettuɗa gonga, ɓayru no landi frais, no landi dépense. Allah dali yasaluna kay, ɓe landoma anil ahillati, fi darorde lebbi. Anil ahilla, fi ndu lewru, pourquoi ndu aray ndu fandi yaha ha ndu janda, yaha ha ndu fanɗa kadi. Yasalunaka anil ahilla, qul, nelaɗo on ko ɓe landanowo ko qul ɓe wiyate, qul wi'u yasalunaka anil ahillati, qul maako. Allah ɓurte wallude. Qul ma kamɓe hiya, ko woni darorde lebbi, mawaqitu linnasi, ko waƙintinanaɗo yimɓe, wal hajji, hajju, ko Allah waɗi ɗum fi ha ɓe anda ko ɗum woni suumaye, ɓe anda ko woni lewru suumaye, ɓe anda ko woni lebbi hajju, ko ɗum Allah woni yewtude. Yasalunaka anil ahilla, hiɓe landadema fi darorde lebbi ɗin. Qul ma kamɓe hiya darorde lebbi, mawaqitu linnas, ko waƙintinanaɗo yimɓe, wal hajji, hajju. Joni noon walaysal birra, laataki ko woni moƴƴere, moƴƴingol, ɓe antatul buyuta, nde ardo don cuuri ɗin, min zuhuri, ha ka babbe majji. Fewndo jahiliya, kamɓe ari kaka ɓawo suudu ɓe yaltirta, si ɓe yawde Makka, si ɓe artude kadi ka ɓawo suudu ɓe natirta, koyeɓe tufuma ndi ɓawo ɓe yaltira ɗon ɓe yaha, ɓe artoy ɓe natira ɗon kadi. Allah wiɓe laysal bir, laysal bir, ɗum ɗon tawakay ko moƴƴima moƴƴingol. Walakinnal birra, siko woni birra, o wiyete moƴƴere, moƴƴugol e moƴƴingol,
man ittaga ko huludo Allah o acci geddi wa atul buyuta arde cuudi monnin min abwabi aka dammude majji idon yutude makka maɗo yaade makka arde ka dammugal yaltire ka dammugal wattaqullahu li Allah la'allakum bela onon tuflihuna o malete Allah dali wagatilu habe fi sabilillahi lawol dina Allah allazina be yuqatilunakum beno haba Allah de kanko ko non wi le musulman n'a pas droit d'être agressif jullo ko yo wonu défensif na yo wonu agresseur wallahi waqatilu habe fi sabilillahi e bantugol lawol dina Allah alladhina be yuqatilunakum beno haba wala ta'tadu watan jaggitu habon be habali on inna Allah alla la yuhibbu lataydi almu'tadina jaggitobe be habobe bo habali be de yide ko ni fejjude ka sayello jogi duma Allahu akbar no hirsa yimbe fiji hawniri ononde dina bandi Allah dali waqtuluhum habebe haysu sagiftumuhum nokko ka tawdombe wa akhrijuhum yaltinebe makkah Allah dali waqatiluhum habebe hatta la takuna nokkuka latotako fitna wonande kala julɗo tawa o wonay ka o faala o pratique dina makko ka wa yakuna ad-dinu dina kan latano lillahi Allah kanko tan faynin tahawsi be haditike sirku fala udwana jaggitugol ala illa ala zalimin sona do toñoɓe ɓe as-saharul haramu lewru hormanteru bis-saharil harami wonani lewru hormanteru sibe habi on e lewru hormanteru habebe lewru hormanteru wal hurumatu hormaku maji on qisasun no yottodiri qisas hino fota tabbordu donkin jombente rajibi wal hurumatu qisas famani tada kala jaggitudo alaykum e dowmon o habi on e lewru hormanteru fatadu jaggiti alayhi e dow makko haɓonmo e lewru hormanteru bi misli ma'tada yeruno jaggitiri non alaykum e dow mo wattaqullahu li Allah walamu ande anna Allah alla ma almuttaqin mo wonnini ballal makko ngal e hulebe mo be wa anfiqu sakke fi sabilillahi lawol dina Allah ko woni dépenser jawle den e lawol dina Allah kan ala tulgu watam werlo bi aydikum juude mon den ila tahlukati fade halakuye watam nabu hore mon ka halko todon wa ahsinu moƴƴine wone moƴƴinoɓe inna Allah Allah yuhibbul muhsinin Allah dey mo yiɗi moƴƴinoɓe ɓe wa timmul hajja timmine hajju on wal umrata umra on lillahi wonande Allah hankuto fa in usirtum son sorama ko ɗum woni son haɗama yottagol famastaysara ko konko newi min al hadi e neldari woni ko fawi on fa in sirtum ko ɗum woni on haɗama timmingol ma sabu nawnugol ɓe yaha ton nawna hara ɓe wata wadde dewe hajjuɗen
famastaysara ko newi min alhadiyi neldari woni ko fawi on ɗum woni hirsugol sakko faade miskinaɓe makka ɓe wala taligu watan femburu sakum koye mon nen hatta yabluka ha yetto alhadiyu neldari ndi mahillahu nokku kandi boreteɗon faman kana wonɗo wolatiɗo min kun emo maridan imo nawni aw bihimano e makko adan lorra min rasihi ka hoore makko wona tenɗi mako wona ɗum o fidiyattu yo sottor min siyamin horugol aw sadaka timma o itta sadaka 3 kilo min atta'am aw nusukimma dammol o hirsa fa iza mintum so on holnike e ayɓe ɓen faman tamatta wonɗo dakmitorɗo bil umrati umra ilal hajji faade hajju famastaysara koko newi min alhadiyi neldari woni ko fawimo faman lam yajid wonɗo omo heɓali noon neldari ndin heɓali dammol ngol fa siyamu yo horu salasati ayamin balɗe tati fil hajji ka hajju wa sabatin e balɗe jeeɗiɗi zaraja tun so ruttike tilka tati e jeɗɗi asara tun ko 10 kamila tun timmuɗo dare fi hajju Allah no detaya fiji Allah no detaya fi oɗo hajji ankoɓe ɓe si ɓe yehi ka leydi ton makka e probléme ji no waɗa nawnaje no fukko e maɓɓe e ko honno fiji ɗin dey Allah sar'ini ɗum accirali ɗum goɗɗo finde julde ɓe famina meɗe yiɗe kona pongotireɗe ha qur'ana yewta on no julirte ni eni bana ko nayi hadis kadi yewtiro ɗum ala yiyata detayiɗo fi nde julde ala nde julde ko ila fewndo annabi ibrahim millata ibrahima ni nde julde nde wonɗen julude nde ko transmissible ko jonnirande kuuɗe enen ɗo buyon belandarde ɗo yiɗen julde kono pellet ɓurɓe wona e bindol fu so janni en honno julirte en holla honno julirte Allah dali faman tamatta wonɗo wo dakmitorɗo bil umrati umra ilal hajji faade hajju famastaysara ko newi min alhadiyi e neldari woni ko fawimo faman lam yajidi on mo heɓali fasiyamu yo horu salasata ayamin balɗe tati fil hajji ka hajju wa sabatin e balɗe jeeɗiɗi sarajatu so ruttike ka maɓɓe tilka tati e jeɗɗi asaratun ko 10 kamila tun timmuɗo zalika horugol tati makka hora tati ka leydi mum liman lam yakun ko wonande on mo laataki ahluhu ɓengure mum nden hadiril masjidil harami no hoɗi takki ka misidi Allah hormantere wattagullahu le Allah walamu wande anna Allah sadidul iqabi ko sattuɗo lette wonande lundiɗo yamirore makko alhajju hajju asurun ko lebbi malumatun andaɗi ɗum non ko sawwal wa zulqad wa ashr min zilhijja ko ɗiɗo woni hajju o juldan sabor donkin e 10 jomben e 10 donkin sabor donkin e 10 donkin ko ɗi woni ñalɗi hajju ɗi faman farada kala on farluɗo kala on alzam nafsahu fawɗo hoore mum heɓi moyen on desidi yaha e makka o ɗaɓɓi kala ko wiyete kon hande kadi biye réservation hôtel piiji ɗin fof o régli faman farada fihinna alhajj kala prépariɗo ha timmi wondema mi yahay makka arayno woodi ko duwa andude mi anda no ono yawde makka ɓe wonɓe yaade makka si ɓe hollude on ɓe jangande on ɗum ɗo onon wonɓe senade makka est ce que ɓe jangande ɗum faman farada fihinna alhajja kala hebiliɗo ha timmi wondema mi hajju e woni haray mo duwa andude fala rafasa njottigu ala ton yidugol e sonna mum ala ton ko ɗum Allah wi que ça soit clair a ƴetti ɓengu ma ɗo on yaadi hajju Allah wo ko duwaɗa andude premier fala rafasa yidugol e ɓengu mum balde ala ton wala fusuga fasiga ko ala ton geddi ala ton yargol beere ndargol rewɓe wargol piiji yolto yalta wala fusuk wujjugol toñugol kansugol wala fusuga ɗum ala ton ene ɓe yetade on ɗum
wala jidala wenge ala fil hajji ka hajjuto aya bilan ndari tafalu hunde wo ko huwuɗo min khairin e moƴƴere ya'lamuhu llahu allah no andi ɗum wa tazawwadu yoɓe siɗo yaade makka tazawwadu yoɓe arsande poos hayno minen min nani fi réseau ji moni ɓaleɓe no woni yarde toon waɗa business ji fi hendagol o zakkaji arabu ɓen allah le woɗo de wa tazawwadu yoɓe siɗo yaade makka wa tazawwadu yoɓe de arsande poos suffisant siɗo yawde makka hanana on sellana on ko ɗum allah wi ko farli kon ko liman istata'a ilayhi sabila avec tous les moyens cellal hakkil moyen financier wa tazawwadu yoɓe siɗo yaade makka yoɓe arsande poos suffisant taw yow makka e toragol fa inna khayra zadi ande ko ɓuri moƴƴude ko yoɓete mono yawde makka attaqwa koko dandoytamo toragol ton wattaquni hulelan ya ulil albab kono yo jomiraɓe haqqillaji laaɓuɗi fa inna khayra zadi ande ko ɓuri moƴƴude ko yoɓete siɗo yaade makka attaqwa ko kulol allah wattaqullaha hule allah wattaquni hulela ya ulil albab kono yo jomiraɓe haqqillaji laaɓuɗi laysa alayka laysa alaykum la takinu fawi on junahun zunubu an tabtakhune ɗaɓɓitoto fadlan ɓura mi rabbikum immorde jooma mo puuto naɓoron ɗay fulɓe no to yeeyomɓe cosane maɓɓe on no allah nous parle de business money allah no yewtuden fi business no ay wo laysa alaykum la takinu fawi on onon yahayɓe hajjuɓen junahun junubu an tabtakhunde ɗaɓɓitoton fadlan ɓural arsike mi rabbikum immorde joomam naɓoron leppi on naɓoron puuto on njuloɗon ɗum heɓon tono allah wo ngala bakkatu e ɗum fa iza afattum ko ɗum woni si on tippike ɓaawo mutugol nange ngen min arafatin on iwi arafa fello arafa fazkurullaha jante inde allah indal mas'aril harami ka nokku mas'aril hara jabal muzdalifa wazkuruhu jante allah kama hadaku wona allah fewniri on wa in kuntum haɗo laatike min qablihi atta allah fewnude on lamina dallina kon jeyaɓe majjuɓe summa fiidu refti dare onon yo ɓuray siyankoɓe min hayso a fadan nasi nokku ka yimɓe ɓen fof darotoɗon tawi ɓe waɗani hoore maɓɓe place kamɓe yimɓe gorol makka yimɓe makka ɓen menen ɓuri teddude menen ko ɗo men wonata ayi jabalum fi musdalifa tawi ɓe waɗani hoore maɓɓe place ɗum ɗon ka kamɓe yimɓe makka ɓen ɓe ɓuraysiyankoɓe ɓen ɓe daro allah wiɓe hey ɗo sawa'un al akifu fihi walba makka ɗo étranger ala on fof ɗon fota ɗo ñiɓuɗo ɗo e arɗo kon gotu joni noon allah wiɓe summa fiidu reftidare onon yo ɓuray siyankoɓe min hayso a fadan nasu nokku ka yimɓe ɓen fof darotoɗon wastahfirullaha insine ka allah toroɗon mo yaafuye inna allaha allah gafurun ko yaafotoɗo rahimu yurmeteɗo fa isa gadaytum son timminima nasika kun dewe hajju mon nen wazkurullaha jante allah waɗon kabbirali waɗon duwa ka zikri ko wona jantorton abaakum babiraɓe moɗon aw asaddama ɓuron tiɗinde zicran jantagol allah fa minan nasi no yimɓe ɓe man yagulu ɓen ɓe no wiya si ɓe yehi makka rabbana kayo jooma amen atina hokkumen fi duniya ka adna ɗo jawdi e ɓiɓɓe e cellal fama lahu alanamo fil akhirati kal akhara min khalaqin geɓal aljanna fa minan nasi no yimɓe ɓen man yagulu ɓen ɓe no wiya si ɓe yehi makka ka suudu kaba de yiide joni hay vidéo ji mum ko allah woni yeytade ko rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ko ɗum tumɓe duwototo moni nek sala meyi ɗum hay ka woɓɓe ka suudu kaba ɗon oh my god money big money
big money, Allah big money. Goɗɗo fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus. Ha goɗɗo go badimo ɗum ko ɓaleru goy danejo go badimo ɗon aljanna 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 yo toro kadi aljanna. Jonno wa min hunne maɓɓe kamɓe yaheɓe makka ɓen man yagulu ɓen ɓe no wiya si yehi makka ton rabbana kayyo jomamen atina hokkumen fi duniya ka adna ɗo hasanatan moƴƴere wa fil akhirati kal akhira okkamen hasanatan moƴƴere waqina dandamen azaban nari lette yite. Ulaika ɓe sifaɓe ɗiɗo sifaji wi'ayɓe rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar lahum no wodani ɓeɗo nasibum geɓal mimma kasabu e konko ɓe faggiti. Wallahu Allah non sari'ul hisabi, Allah ko yawuɗo hasbore o hasbay tagu makko ngu fop yer feccere nyallal e nyalɗi aduna ko jonnitamo be ko golle hara o toñali hayye go. Sadakallahu al-azim. Ko ɗo wonni hattude hande be mi ƴetta ɗo kadi seeɗa. O wi kanko ceerno on nde deftere ndaare wa yajibu no waɗɗi alayhi e dow kala hellifaɗo tanƴini ɗon andi ko woni kelle fuye ɗon andi ɗum iɗon andi ko woni hellifede iɗon andi ɗum kayru fayda ono mon belandaɗo fof kon hellifaɗo. Wa yajibu no waɗɗi alayhi e dow kala hellifaɗo hifzu renugol lisanihi ɗengal makko ngal minal fasayi haalaji pankare wal kalamil gabi haalaji bonɗi wa aymani talaqi wondirgol cergal billahi sa waɗi ɗum mi accitete ni e ni wanti haril muslimi e gufugol julɗo wa ihanati e hoynugol julɗo wa sabbihi e yennugol julɗo wa tahwifi e hulɓingol julɗo fi hayri haqqi shar'in ko alda e haqqe shari'a yankejo. Tawata mi waɗa droit hunde miɗo ɗo e pasa an miɗo jonna yande an goɗɗo acca ko woni wara ɗo winda ɗo yennami téléphone ko min jeeyi connexion ko min jeeyi personnalité wonɗo yaltude on ko min konngol an vision an o acca ko woni wara o yennami e faminanama mi ala droit yettagol ma ripostugo seve Allahu akbar fi gayri haqqi shar'in ko alda haqqe sariya yanke. Wa yajibu no waɗɗi alayhi dow kala hellifaɗo hifzu renugol basari higite makko ɗen minan nazari e darugol ilal harami faade ko harbi. Wala yahillu lahu daganta ko hellifaɗo wo hellifaɗo an yanzura nde o darata ila muslimin faade e julɗo bi nazaratin darande darnde tuusihi nde no lorra daraɗo illa yakuna sona daraɗo laato fasigan hara ko fasigijo hara ko fasigijo julɗo kono wujjay julɗo kono jeenay o kansa yo détourné. Fa yajibu no waɗɗi mem hijranuhu taƴagol on julɗo fasigi o ɗum le no ɗuuɗi ande aray hatten ɗo nani. Wa yajibu no waɗɗi alayhi e dow kala hellifaɗo hifzu renugol lisanihi ɗengal makko ngal minal fahsa'i e haalaji bonɗi haalaji pankare wal kalamil qabihi e haalaji ñolɗi bonɗi wa aymani talaqi e wondirgol cergal wanti haril muslimi gufugol julɗo wa ihanati e hoynugol julɗo wa sabbihi e yennugol julɗo wa tahwifihi e hulɓingol julɗo ɗum ɗo non fof ko fi gayri haqqi shar'iyin hara ko alda e haqqe shari'a yankejo shar'inaɗo awa. Wa yajibu no waɗɗi alayhi dow kala hellifaɗo hifzu renugol basarihi gite makko ɗen minan nazari e darugol ilal harami faade ko harbi. Wala yahillu law daganta ko hellifaɗo an yanzura nde o dara ila muslimin faade julɗo bi nazaratin darande tuusihi nde no lorra daraɗo illa an yakuna sona daraɗo laato fasigan ko fasiqijo. Wa yajibu no waɗɗi hijranuhu taƴagol awa hande noon ndo no yurmi yurmi ha sifata dare layfuji ka yiya to yimɓe wulure no ndara ka yimɓe yennoje nene waɗete hiɓe layka ɗum hiɓe partaza ɗum hiɓe sakita ɗum hiɓe sendita ɗum fof darago sembina ɗum mawnina
haray ko ɗum min salmini on hande kadi ko ɗo wonnen hattude haray fi rawnagol ndu suudu ɓe neniraɓe. to wiye golleji ɗin fof so wete ka suuma e ɗo haray andintina jama on jonnidiren juuɗe rawnode hawrunde. évaluation ji waɗama ko 1,9 yara 700,000 fi rawnagol ndu suudu. bigsul wanno ɗo tanƴinagol tamaw so waɗi wonde may mo ɓay 2,000 € ko yawi rawnoɗen ndu ono lansi woni laalno mijori noon ko gonga no jama on waɗi moƴƴa par ce que ko ɓuri 150 millions moɓama ono gasari e jaka o darnugo suudu ko yeɗede ko fodede. a wi'i jaka wattoto mbagore ma wattoto kom ele on fotata rayda heɗa e jaka darnugo suudu na ko weli fi. joni men torke on men ñaagi on jonnidiren juuɗe saku nogay siman no waali ɗo goto pette o kenɗi e big sulo heɓani en ton 4 millions et quelque ka ɗuma makko e ka ɗumɗa wakkiloɗen e hino numéro wangal 624 35 62 93 624 35 62 93 624 35 62 93 en ɗuytori siman jiɗi en ɗuytori kadi e heɓi wa 4 millions kesa ɗo so heɓi 15 millions e nder suumayon ɗo haray ko rawnagol ndu si suumayon gasi. e joni noon si tawi ar ronkude wadde ɗi ronkude heɓa ma woɓɓe waɗa seeɗa wona heɓa haray heɓiɗi ɗin ko yoɗi watte juuɗe maɓɓe ko ɓe nafitora kenen suudu ndum men posta ndu ɗo fi yeeyugol évaluation ji ɗin fof waɗe ɓeydetake tammar tono hunde ɗaɓɓetake ɗo kala julɗo faalaɗo suudu e leydi labe ka wiyete hoore sala tere molana e suudu darnandu ha waɗa heddi fayda ko finition hotigi yo contact tume on tuma yeeyen ele pellet haqqila men no nangi yondu yeeye kono buy jonni yande ko satti wota ndu yeeye yondu gaynite ko yondu gaynite few ko satti wo ko yondu gaynite ɓe hoɗa e mayro hayso ko ɓe walo ɗo nyande wotere ɓe maya kono yondu lannite ɓe hoɗa e mayro joni on foppule on yindu ka fewndi ɗo haray ko ɗum teddungal mon numéro on miɗo waɗi mo ka Facebook ɗo e ka TikTok ɗon sumayo on lanni mi waɗo e contrat ndi si tawi heɓike awa ko du lannitore alhamdulillah si heɓaki kadi alhamdulillah jama on wakkilike jama on waɗi ko wawi kon yo Allah so winda baraji Allah mawni barjari Allah jaɓu kona horede ko kadi ɓe beyo wakkilo ka musidal mum ka ɓe ngureji mum ɓe no mari tampuɓe wato waɗu semblant pasi ɓe ngureji mum fof no hetti o wodi kamon ɓe ala ko nelda ɗum ɓe ala ɓiɓɓe duuɓi towi nayew ari andite fiɓen andite fiɓen o liye ko jonno ton ONG ji penale jonna yeeba yimɓe lila ɓe andite siɓɓe mon ɓe andite siɓɓe mon ɓe en do sukaɓe amen ɓe waɗi ko ɗuuɗi ko yehi 70 sac mara e sakuji sukka miskinaɓe ɓen ɓe ɓurɓe tampude ɓen ɓe ala ko walla ɗum jonnane saku ko wallitora fi suuma e o yi meɗen filma ɗum goɗo filma e siɗɗo mum ko birdi wona ɗon noon kala faalaɗo naɓude jawdi mum e mere yo jokku sifa ɗin piiji waɗane siɓɓe mon ɓe darte ka koɗoli mon ande ton ɗo mari ton tampuɓe andi seeɗo mari nenra ɓe ala ɓiɗɗo few kañum ko waɗana ɗon ɗo mari babiraɗo towa duuɓiɓe ɓe ala ɓikkum ɓe ala ɓingi ko nelda ɓe ko waɗana ɓe hunde haray andite fi ɓen nelde ɓen ko alda e bruwi
ko alda hingiri ko alda yingo ko alda nani waɗane ɓe bandiraɓe. aray ko ɗum andintingol on ɗum. ɓe salmini on e kalam ɓen ɗo salminama, Usman salminama, Alassane Sow. Alassane mi anda sa hewti Guinée andina Allah. aray menen meɗen e jam e leydi Fouta Diallo, leydi time, leydi diina e dimako. ɓe gacciti on addon coggu connexion ji ɗi nani lo 3 ɗo ko e connexion ji andi lanna woni ɓay non ɗo andi ɗum monétisaka sakko wiye ko 490 000 500 000 addoto goto peti adduɗi arasi lo 3 ɗo ɗum ko jangode on asa ga jango ma hadde jango addedi 627 ngal mon sodirde connexion ji anni 627 49 06 04 adde jogu connexion nano yo addu connexion ji ɗin de ɓay ɗo gandi ko sodugol par Orange Money na yon addu crédit ma ɗuma ko addu ton ko par Orange Money mi soda passe ɗin alansara sumay woyi ɓawango hande ɓe defude ka yasi mi joɗaki to mi yeggitide wigol on komi jongallejo wonanoɓe ɗiɗo kadi waɗe keron ɗo ɗon duwa wadde keron moƴƴa kontuman kunko mari yoloma yalama seeɗa ɗo duwa wadde kerji ɗin moƴƴa non. goɗɗo e commentanan oɗo numéro an Usman ko no jalata moko bade joni yo tout le monde met droit de respect, il faut me respecter quand même. non yaden moko ba tedduɗo no de galon ko yaari wo teddi ala miɗo yide non go teddugal ngam alhamdulillah no ɓeydi jama on no mawnini vraiment ko big up. si on warri ni fo jokkay teddingol les vrais hommes ara na yolto yalta famina ɗo mari projet ngaru ya jabagol ha suma e maya birdi oɓe jogi projet ata 2030 hewtude on ɓantali kuɓeje waɗon piiji projet ɓuri jombugol jiiɗo ɓiɓɓe heɓa ɓiɓɓe mumɓe projet gorko ɓiɗɗo gorko no mari projet mo doit zérude wona ok hedi o jombude ɗiɗo tato heɓa ɓiɓɓe makko ɓen o edika ɓen jango o naw ko nawyowo ɓen tambitomo si tawi projet ɓuura on non ara jokke projet ji mo miɗa andi noon mo on ɗo heɗa tayiru mi ara e vidéo ji makko yalama vidéo ji yolto yalta so on heɗi ke sifa ɓen ara on gaynani hakkunde Allah kadi on sikkude o mbawdi mon ɗo heddoto vous pensez que ɗum luttay o arsike nini andi suka no arsika kono ndaare mawɓe mumɓe goɗɗo no ɗaɓɓa jawdi heɓa fayda ha ɓiɓɓe makko ɓen fuɗɗo laɓude ko non o ɗanorta inne hoodere makko nde ɗanto yuloma acca heɓude goɗɗum few hima goɗɗo koyo jombu o ciiɗo fewndo o wawi 35 amadou 35 ko ɓikku ngoto 50 ans ko honno haɗa hettora boni sombo 50 ans joni kiɗo wawi 50 ans ko ɓiɓɓe ɗiɗo marɗa aɗa anda ko guerɗa en torki Allah noon yo Allah waɗ barke dewle ɗen fof o karen zurriyaji waɗa barke maɓɓe min hay goto mi alata yo Allah hokkore wona suusay wona ɗuma ko cuucal a jogagol jawdi miɗo yiya birdire yimɓe ɗo ni menen kadi min salak bologami ko be jawdi ma ɗuma min mi ala jawdi mi ala suudu mi ala oto mi ala hunde mi ala fuf komi mari wo ko ndu ɓandu an ɗo cellal ngal riptir menen hewtali ga de onon si hewti to menen hewtali ga boy bari so ɗum no wallitade men kori alwal suma e torongol a jimdal lan torongol ma fewon ɗo je inde labe mon frère awatum cuucal gorko suusay mo wiɗo na cuucal woyo waɗ men yiya
Jeka. On doit respecter de ore mungoy. Kafani a hewtalo au niveau dogoy. Tu n'as pas droit de te respecter. Hein? Dans une société, il faut être un vrai homme polygame.